Hello ka YouTube channel ane be hozo se na bon chawin sun pha tuni ni khwa vlog kan sim di pen hi video khat chung chang thu hin hi chi video hi epg pen ta kan sim ham tia hi le kina na ding ke bau na ding a hi lo le abana chalbe sa na di tia video hi kan sim hi pu in maban zo a ki het thim na le ki ngai lut na khat la khat understanding zo hi the na di wa chi video hi kan sim hin ipi hi le chi video hi anave ma sautin hi cha ko na hi athu he kan sai de tun video clip su anave ta di hoite au ki moyo ngam tin ko molin na paulin lal zong athi red ki bol me mi ni chong loi hang sing he o kam tu lam ka the fuck ila au ki mo hi pau ji ne lo e ibigal na san ham no hau ki gal na ki san ham ha namdang ho in malaya ko na napau da nu no ai khan ko nun ko lo te ni ve o chi hi ki he nu mi cho ha te ni ve power conscious ni ve mai kalam ju thang tha do pioneer na bol la google la hu abona hau ki min na ji kha atai ui nang ki chip na dik hi lo piu chu na tu ni chen in song mi te hon e ngai lut na za lun hong kal song sang son e to piun e het thim son thil le lo ho ka ki pa le ji nge chung wa thil hi thil tam ta ka het lo jong om ji in hi chi ho hi amma hon ola kangin e het sa win e hilun a hin achung wa ka ki pa le ji nge na hi dunia ka sei nom chu so piu ke ho dinga ka so piu hau kip te ize chun lung ne hun ka sei hi le hi ize chun ngai dam ka hin thu min li lagaw nat na the ti ho he aphangi pon ke ma jong thim mo ka ki sa le jingin ka so piu mal na hiu ven ize chun lung na te hun lang ka chunga he che thu khat ka se hiel chu ka lung na te hi ven ti chu ka hin se hi in ngai dam jong ka hin thu min a hi I'm really sorry video clip chu imaso ke ta win isi video clip hi zan hi khat ve ni lang the past 5 days back apara hi hong viral pa na hita in na chi hi ba da hi le hin i hoding ang koi ma chu me hi pu in i gela le pu ls mang boy in ki khan thei poi ti hi in every field hi abon ke ya related hi so ke hi in na hi chi hi a hin sei hi koi ma chadang jong a hi pu in he so ke win nunga lam nei moi chong loi former miss good a hi in na miss good anala sa a hi in akum chat wang chu ka heta pu in lam nei moi hi nunga falta nunga chingta ne so ke hin sa paw tho jong le a thimin kol paw tho jong le thimin ham le paw lang hi han lang ipi lang hi jong la ma hi perfect ai so ke in miss good khat chu ipiti hita hi paw thei ham tia lung dong jong tam ta yum diu hin ke jong kan kalung anu dong manina I was shocked lam nei mo hi ke to hin a ki hello jong ka hi pu in ka ki hanin lam nei mo jong chi ka video he na muting le na gyal do di tam ta min tin I knew you very well and you knew me well too in the past around maybe 5-6 years back we were a good friend once a time we were a good friend hitisun ikipun khom win I think if I'm not wrong it was 2017 you host a nice TV cookie program anniversary with actor James Kai Hong Sai you did it well you are excellent ham la pau hian lang ipi hon na thi ma jengin na bol hoin mel hoi to sei thim to bol thim na ko min talent nei ta multi talent nei ta pathin in talent hoi ta na pi hin
ipi ti le tu chungai hi tabang thil so video ai lo le phung le chang ke ka thu ho hi nu mei chapang khat in na sei jing thei ham ti hi ke rong kalung don na pe na hi in na azi chu henge personal ta chu ho ki khat ham khat ni ham khat na va da jong hi mai thei in te na a hin ka sei nuam pen chu chi mi khat le ni na va da man na ki tu lo mana jong chu nangin you can't blame the whole Hokip clans, because if you wanna blame example like Emile Pu Pauline La or something like Golhang Lam the Thang no, blame him personally. You can mention his or her name, but you can't blame by saying Hokips. Ale tun example khatin kin pute chong loi khat chu ka kitu mo pi man alo le kalunghan manin chong loi te zo setting ka ting phung min pan na ngai num diu ham na koi san ngai num lo de likewise khong sai khat ka da mana chu heta chu khong sai zo si jong ka blame the a hi di pu in na sai dan chu to na sai dan chu miss good anara thai mi ching ta thu sei to bang chun kilo lo hi tai na Hokip te thil bol zo si hi video ang chu ai khat tai khan kho nun kho nei lo te I gal zo si Hokip te apada hong ki pan hen ti na henge from to and fro you blame Hokip clans a hi le Hokip te hin ipi ka bol khilwa Hokip te hin hi ti mo tam na Hokip te itia ka kilung tu wa asi ka bol khom wa nang geng rep ka bol na kham na henge khatlani na va daman chun sei jong la chun a kho poi ai wanga Hokip phung pi chu nang in hi tia chu na dem the hi pon jong loi phung pi jong kin kamo dem the hi pon khong sai zo si jong ka dem the hi poi mi na chun ei va da khat jong min in jong mi i va da khat he that's human nature mi him ngai na hin na le si chunga chu mi o si do ka ke tu lung ke mi zo si a phai ti wang chu lo he in dong i va da mi khat lani the min dong ei i va da khat lani the na chi chu mi him nature hi in tu chunga hi ka gel gela le ke hi kalung hoi ta dong he na ini ki vop lai wa na chi dan to na lung gel dan to how comes sometimes I thought that you are psychiatric na psycho effect na hi ngap ngap am ka ti to ai tai na na tu sei na lam tha mong dong chu ke doi thei mong ta lo va dinga na Hokip te nam pi khomol adu da na ti in Hokip zo si chu a phamo jong a hi di pu in Hokip zo si jong chu a phadi po na mi him hi phat la phat lo ki ti jong hi phung zo sao ma hi in I am ho phung chu a phamo be se ve a phamo su ke ve ti the jong hi pon a pha su ke ve jong ti the hi poi phung khat a pha jong ding a phalo jong de in sunga family khat a jong a pha uma a phalo ki hin na pathin he ta jong ki uma a ki ngol sa jong ki the he mi him ki ti na a hin na nangin Hokip pum pi na mo dem jing wang chu im lo ben ki selen na mati ka hi po ve ka ti no me na ka ki li sa na ka sa hi po Hokip te ne ke dem kha ja min hoi ta na ho lim pia nangin jong tun wa ngai dam nan ki thum ta in a phatai na mi dang phung dang chang dang ka sei se nei pun phung dang chang dang ki dem kha le chun na ni tui na lai de ka ti no me na tun wang nang jong ngai dam ne ke thum jin koi ma cha jong I ma cha gel ta pon te Hokip te athil bol zo siu aban bana kan phon do de na tin na Hokip te hi za kalung let ji wa ka ngai dam na lai ni we na phung dang chang dang khat ki wot kha le chun na dun a hawai men ani ekit na lai di hi ji chun e ho pau chan tu in bol khel ma sat sangin bol khel nu kha a kho zoi ti hin na ngai dam ne ki thum le tuin thip be tan Hokip kyu ko ti tapoi phung dang chang dang jong dem dan na nunga na hi in na asi jong sei pung ka te nang ma past history chu nang man na ki he ne na kin nang na phai jong ti pung en na si jong ti pung ka te na sayong ka sei sit lo din he aji tu social media hi khat la khat ke dem tu ni khat ke sei sit ne di jong hi pu in ai wanga ka sei num pen chu social media hi nang jong being an educated lady you know how to use social media in public
chỉ cho nên hết số cái hin hết na sa na bola hi le nang rong to min ho kip ten ka ngai da mu hi ima cha he nai puin aval nan bol be kin a le to hi ima cha he lo hin chi beginning hin la hin na ho kip ten na dem ho kip pasal ima cha ki chukum he la ho kip nu mai na kwam na vel la zo sin na sam jangkal khatin ki chu rong le ho kip te chu pathin lungsi din thila sanga ngai ma loin atam pen ka hiwin ka ki sun na ji wa ka sai hi pun na ho kip nu mai khatin na sam khat bon han na sam na lu za nga chu na sam khat cha zongum lo de ki he ni ne min na hong khu za cha rum thei ta he nge Facebook la dunga on chun i oi mo jong tam ta no be zani jong chun Facebook a post khat hi fake account khat a hin ho kip te hi em pau niao ho kip to kimi to lam tin thang to alo la pul hun khusun ho kip amho ji hin ka za chawal be se ta ve ka mina si ve ho kip te hem ho ja za char ka thu hen ti win na lekin cha chon thil kha ga sei ti ding ke hi ne het so ke chu hin mi frank ka hi in kin ho kip te su min sit na ding ka phung ka chang ka su min sit na ding to alo la ka zat kanam ku ki su min sit na ding ha social media tu ni san ge ai ipi ka bol sit kham na that is my biggest question society su min sit ding ka bol pu in ka phung chan pi ka khusung ka veng sung ka in sung min sit theina ding i ma sa tu ni san gain ka bol do on point ka bol do kha hi le comment na nin pi win na henge midang thuang sei pung ka te hislai la chu kamin long nan jaw sa hin ke chu henge anop na mai maya iti ka sai dem thu khat ka sai le no nui za na lampia apan ja nin troll wa khang to dong dong mote ki ti ham khat ta bang ai lo le te ka bang khana jokes ta banga tu jing ka pi me ka chum la mati le anena chai ta we ni hi ka ti ho ta bang na chu bok se chuin kin mi ki pa na ding ha zo ka bol hin kin koi ma cha tai ton na ding le kanam pi kuki nam pi za dang masanga agamin se na thai ding a hi lo a hi le he dia chu ka phung ka chang min sit na thei ding tu ni san ge in social media hi an lang ke ma personal life a jong ka bol do pun midang to jong nei mo te te hi vin ti jong ka sai nu me na nei mo te te hi vin ka ti dan chu ke chu kali ne kalale kalal poi ka ti na jong a hi de poin ka sai dan hi I think you got my point na society min sit na thei ima cha ka bol do poi ka phung chan khom pi ka so pi ho kip phung pi a hi lo le ho kip min sit na thei ding i ma cha thu si jong ka sai do nai poi ti chu ka sai nu mai in ke chun zan hia hi lam nei mo hi thip di tam ka ti hin aji chu sun langa hi aso pi pa in hi ti tia dam mo na ja hi kum ni lang hi hi tia hi bu e he ti hin ele ke lungge la hi heng he ta chu dam mo na ne ya bu e hi le a phone ho hi sis pi vintin social media hin ki mutapun te chu tila thu thit di tam ka tila zan langin ahung ke tha pat kinin na ama jong hi mi hem wang chun i hola le ki mo mong he na moi lam nei moi na hol ja na mu he na thil ki ti hi na nui kam hom mana mo sei lo di he second thought ne ya sei di he na miss kur khadia social media ngai dam na thum dong za cha lum ta khat he na tichu look before you leave na sei ma sang chu anaki gel le chun ngai dam long na thum lo de na to ana dong da dam lowa na changa ngai dam na ki thum na phung zo se jong na su min se na phung chan khom pi hon long na oi di lo na su pi te jong zuma na la he na pasal be ele chun kho lo he nu mai khatin phung min ki so a lo le in sung mi I phung mi min se na thei bol do ki ti hi nu mai chingwang hi poi ti chu ka sei nu mai comment min na hon hong ko za cha dum ta hin nang enjoy tan capital letter s min panin thu na hin sei kin na hi chi min sei jong le nang na za chat pi dam ka tele nang ma zo nan panin le si chung ha dinga pathianin go lupen ki ti diam the most important part of your body na capital letter s chu aman lupena na nei hin hi chi ki san jong chu zun tha na ki manga hi bo ve ti ho po na se na ala question khat nan dong he
zunta na bawa na mana adanga khat vei chang mang khalawa virgin hi ham na thu hi isai ding a jong le isai ma sanga hi inno ipi isai de ham ti jong hi ki gel ma sa ding min ipiti in reply de ham ti jong gel de na ke chu ka chinge ka thi me alo ka bol the tia ka se hi pu in mi ching khat na hi in henge kin jong no mo ka sa e ini ki vop khom bin mi pha ne mi lung thing ne hin you are very honest simple kind quality zo sin na nei cho mi phata na hin na mi pamai ta ne hi ji chun na dam mo thu jong ka za in tu lang in ma e te ni number jong ki nei tu ta pun ke contact the hon ta pu in na hi jong le ke vop sa khat hi na zal chun ka ngai lut na jong amang di pu in kan ngai lu jing in na dam mo na ve sit thu jong ka za in no mo ka sa in hin la hoi langa no hitam ti jong ka sei ma bangin kum nga kum gu lang chi pha din ik he tu hon ta pu in nang jong pathen in dam na pin tin masanga na chi na na phat na hoi no ho chu hin mang cha jom jing ding in ka hin ti min asi sei na le alo le phung khat ale khat in sung khat kina na thei ti ho sei do nunga Halloween miss good being miss good title holder use your brain use your dignity and use everything in a proper and a right way siso ka sei num pe na hin na ka ki pa in koi penin na hong hil chi koi penin explain na hong bol pi ham wang chu ka hepuin hi jong le apha cha ngai dam nen ki thum hi nangol na la ninga na chi na pen khat jong hi in na ka sai do anum chu ngol to bol hil ki het do lo ho hi bu hi in na chom kha anangol to na chon na bol hil na ki het na ngai dam nan thum ji in kyo ho kip te hi milung lin te ka hi win phung lin chang lin milung lin te ka hi win kin jong ka ngai damin kalung jong hang tapoi ka sei bang chun maban hin khwa hin na chi na phat na hoi no zo si hi asilam Halloween a phalam zo a hin mang cha ding in jong ka hin tim ki din a chai na penin jok separate na to na tabang khan ki sai la zan ha nong ka sai tai mi him ki ti hi koi ma cha ki cham kim lo hi in na I cham kim lo na kala chu e ho ku ki te chu ipi min ipu min ki pu hi in na ke chu ka pu min chu sunga ma hin sungam ngam pau ka hi in na ai lekin tu ka nei tan ngam pau pawang ho ka sa ki in na chata banga chu ka sam culture nei te na pi min pu min pu te I hi ziu hin mi him ki ti hin ipi ipu hi alim langin ki lo hi zong le achi na thip na ham ai lo la ngol na ji ham ana to ha ji ham na ama quality khat le ni hi ipi ipu hi ikilo na te te na zan ha jong to na tamang ka sai ta in I ho ban I chi na acham kim lo wa le nangin Michael lam za thang ne dem jing in na min nan te ka na han jong om ji in nang jong lam nei moi lama ki pan lam tin thang jong lama ki pan hin na ke wa jong ka sai he nang te ni hi benglam min pu ne benglam tin thang benglam nei moi nei on in na benglam min pu chu I kalban hi hon dem na zana cho nang ni thu ki thang jing khat pa jong hi bangal lai ta cha to discussion ara cho aga jaw lo wa le ki thei lo ba sa jing na nang jong aning lang khat na lu khu to na ipi to ne ki pai jing ho ki ten ni chu ti dem jing enge ka sei bang chun lam tin thang don lung thei lo wa le demin na personally demin a kho poe but lam tin thang chu ho kip zo sian jong a support a hi di pu in amu da jong a hi di pu in na awa lam tin thang je sorry lam tin thang ka ti ti jing ke hi ui a ke jing lam za thang ji in nangin ho kip te zo si apha si in gu chinwin nui hin na ki sei hu kha la chun na wang si de aji chi kyo ho kip te ka kyo to wa nang yang rep ka bon naw jong om poi we set it free live happily do live in your own world don't interfere much in the society he cha chu ta hi psycho tham khat na chu hi ta in psychiatric ne hiya bultu thaya no masangin na hindan khialin chi chu ke dinga khat be phat achi sa masanga iniki wop hon na ji wa chu ka ngai lu na pen ka advice suggestion na hi in meeting na hi in mi hoi na hi in mi school la nu la lu khu crown le ta ki khu na hi in na chi na hi a phalamin mangla chun
isan gaya khanto na hidiam na a phalawa phungla chang divide and rule policy khatla khat ki tu mo de dinan saya pat na hi nang long koi machan Facebook hian nang social media ang la ho ngai ho phan ho lo he koi machan lam ne moi ka pan pi tim noi i ba na no comment ho sim ngam nong lo he na za chat dan chu is it soon change your attitude change your behavior change your everything and lastly change your mindset bye bye dam thai na le phat thai na pathin na pi han lang hung dam lo yo hung crack te hin